Muraho neza bene data abakunzi bacu badahwema kudukurikira, turabiyegereje n'ubundi nk'uko bisanzwe kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru y'uyu munsi, ibirimo bivugwa hirya no hino ku byerekeye intambara iri hariya mu gihugu cya demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero biravugwa yuko uwahoze ari perezida w'igihugu cya demokarasi iharanira demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, yamaze gusesekara mu gihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma, aho yageze n'ubundi kugira ngo abashe gufasha AFC M23 kugira ngo babashe kwigobotora mu butegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo. Aha rero biravugwa yuko uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu n'ubundi yaramaze iminsi mu gihugu cya South Africa, aho yaramaze iminsi ndetse no mu gihugu cya Zimbabwe, nk'uko n'ubundi byakomeje kuvugwa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane ko yasohoye inyandiko irimo amakuru avuga ko afite gahunda yo gutaha agasubira mu gihugu cye cya Kongo. Kubera iyihe mpamvu? Yavuze ko hari ibibazo by'umutekano muke, hari ibibazo mu nzego z'umutekano ndetse hari ibibazo no mu zindi nzego za leta. Avuga ko akwiriye gusubira mu gihugu cye kugira ngo bashake igisubizo kirambye. Ibi bivuze iki? Bivuze ko agiye kwifatanya na AFC M23 gukuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi ngibi rero bivuze iki? Ibi bisobanuye ko duhereye ubundi ku gihugu cy'u Rwanda cyari kimaze gufatirwa ibihano bikabije n'ibihugu by'abazungu, harimo Canada, Ubwongereza, harimo Amerika, ndetse nko ku munsi w'ejo washize Amerika yafashe ibihano bikomeye ikabwira u Rwanda ko bagomba gukura abasirikare babo mu gihugu cya Kongo, kuko Amerika yabashinjaga ko ari bo bafite abasirikare mu gihugu cya Kongo. Mu gihe cyose rero aya makuru agaragaye, cyangwa se uwahoze ari perezida Kabila agaragaye kuri kamera arimo atangariza isi ahagaze mu mujyi wa Goma, arimo ayitangariza ko yifatanyije na AFC M23, bizakura pressure, bizagabanya igitutu abazungu botsaga igihugu cy'u Rwanda. Ikindi bisobanuye nuko n'ubutsinzi ku mutwe witwaje intwaro wa AFC M23, kubera ko uyu mugabo cyangwa se wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Kongo afite ijambo, ari mu bavuga rikijyana, kuko yayoboye iki gihugu imyaka myinshi. Biragaragara ko rero afite abanyapolitike, ni umuyobozi ufite influence, afite abanyapolitike bamuri inyuma, afite abaturage benshi bamuri inyuma. Ntabwo rero ari umugabo wo kuza gusa, ahubwo ni umugabo uzana ubutsinzi. Bizaba bivuze ko rero hari imbaraga zidasanzwe, imbaraga nyinshi, hariho intambara ihinduye isura, intambara abazungu batekerezaga ko ari iy'u Rwanda na Kongo, ahubwo ndetse yewe na bamwe mu banyekongo batekerezaga ko barimo barwanwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko mu gihe cyose Joseph Kabila Kabange azaba akora press conference, bizahindura isura, bigaragare ko ari abanyekongo
barimo baharanira uburenganzira bwabo. Ibi rero reka tubitegereze, ariko ni amakuru ari confirmed, ni amakuru y'ukuri, ni amakuru y'ukuri. Ubwo rero turakomeza tubakurikiranire hafi, tumenye ikirimo kijya imbere hariya mu mujyi wa Goma. Gusa bidatinze turizera neza ko turi bubone video cyangwa se turi bubone press conference y'uwahoze ari perezida w'iki gihugu cya Congo, Joseph Kabila Kabange, aho azaba arimo atangaza ko agiye gukorana officially cyangwa se yaje gufasha AFC M23 kugira ngo babashe kwigobotora ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi rero bivuze iki kuri uyu mutegetsi cyangwa se perezida Felix Tshisekedi Tshilombo? Ibi bivuze ko afite amahirwe make cyane yo gutsinda iyi ntambara. Afite amahirwe make cyane yo gutsinda iyi ntambara, kandi ikindi biragaragara ko atari Goma gusa, ni Bukavu na Kamanyola na turiya duce tundi bagiye bafata, ahubwo bazagera i Kinshasa bagahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Reka rero tubihanga amaso, ariko turizera neza ko umutekano w'abanyekongo, insinzi y'abanyekongo ari cyo kigiye kugaragara.